Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Kucula dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berada di tiga tempat. Yang pertama tadi di Masjid Mubarak Pasar Butong Kota Makassar, dan sekarang kita berada di Masjid Darussalam Galeh Somberu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Yang terakhir di Masjid Muawana RRI Makassar, Jalan Ribu Rakni nomor 1.